Kalpasan ti anunsyo ni Yusek Adrian Bersamin ti panggipda a maipasidong ti APH ti DOH Hospital itay bigat personal at tinurong ken ininspect the Department of Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao, DOH Regional Director Amelita Pangilinan ken ti grupo da ti Abra Provincial Hospital. Kadwa ti grupo da Gov Takit Vice Gov Ann Bersamin ken Yusek Adrian, karaman kadagiti na inspect iti ospital, dagiti equipment da ken na irekomenda ti panaka-upgrade na. Site inspection kami nila RD and konting repair na lang to, no? Konting repair na lang to. So I'm suggesting that nandito yung floor plan sa akin and I will suggest the engineering officer of the province to conduct their own inspection kung ano yung dapat i-repair and then yung cost ng repair. With that, pag natapos yung repair nito and then lalabas na yung law converting it into the hospital, bali synchronize yung movement natin dito eh. Manipod iti level 1 category, manamnama ama ital o ti hospital, iti level 2 hospital. When we say upgrading, it includes the upgrading of the facility, upgrading of the equipment, upgrading of the human resource. No? Lahat yan, sabay-sabay yan. So at least sabi ko, pag naging DOH hospital to, malilesen yung burden from the province. And instead, ang province will focus sa mga district hospitals na lang. Paset ti upgrading ti panakapataod ti dialysis center ken sumurot met a ma-upgrade dagiti district hospital apaman amaysan a DOH hospital ti APH. Maidalan ti legislation ti panagbalin a DOH hospital ti APH babaen ti panang-sponsor ni Kong JB Bernos aging gaagbalin daytoy a maysa alinteg. Ngem umunan iti daytoy rumbeng nga nakainagan iti DOH ti lote a mausar kas kang runaan ken kay suna a criteria iti panagbalin a DOH hospital. We make sure that the lot will be owned by the DOH. Either it's through a usufruct, a minimum of 25 years usufruct, or because that will justify the proposal for funding of the hospital. Dagos met nga manugot ni Gov Takit Bersamin a maidonar iti DOH ti lote ti APH nga iti agdama nakanagan daytoy iti probinsya. Well, if it becomes a DOH hospital, ang unang isa gagawin namin dyan is kaya sabi ko nga, we will enter into MOA with other DOH hospitals para dumating dito yung mga specialista. Hindi na pupunta yung pasyente sa ibang hospital pa. So they will come here to render service through MOA. Binisita pa iti grupo ti dati nga emergency hospital a dati ang nagserbi a provincial dialysis center sakbay abi mabati peso ni Gov Takit Bersamin tawen 2016. Pangyap ti DOH ang mapagbalin daytoy a Bukas Center, Animal Bite Center ken Provincial Health Office. Ti Bukas Center ket may summit lang a programa ti DOH. Kailangan din natin yung magkaroon ng Bukas Center na yung tinatawag natin bagong urgent care ambulatory service. Ano yan, wala siyang kama, no? Pero siya parang primary health care na nandun, dalhin dun yung mga outpatient, kung may mga emergency, pwede rin dalhin dun. And then pagka na-stabilize na yung pasyente, after treating them, pwede na silang dalhin sa hospital para ma-admit sila. So after ng DOH hospital, sunod na po yung Bukas Center? Sunod natin yung Bukas Center. Zero billing policy, kompleto nga espesyalista, ken nalawa a serbisyo seknan ti salunat, ti sumagmamano kadagiti pagsiaatan iti DOH hospital. Namnamaen ababaen iti tulong ni Kong JB Bernos, Kong Ching Bernos, ken suporta ni Yusek Adrian Bersamin, ken Executive Secretary Lucas Bersamin, magunod ti probinsya, ti kalikagom a nasayat a serbisyo, seknan iti salunat. Jessica Boreta, Balitang Solid North.